Tegeri gweta na mbere na kwithira gwatanirite na bautwe kiri mibango ndene ya Weru TV na nandika gita kange kagukinya karia o mwaka kwithaira kuri na monania ja mwanya antere cia gitoro nio SK Showground aria aritwa baba ingi na ugo mutegeri arimi baba ingi bethairwa bagikinya guntu guku nikenda bethirwa bakithoma mantu mwanya kwe baba ikagia kinya ana bao nikenda bethirwa bagikenia kumania na mantu mwanya jaraja ethairwa aja kionanwa guntu guku oni Maureen Kinyare ntikinyaira kenda mbona kichwa ambayo haina mwili na nikyo gitumi na nde ntuko ya naro atithete twikinyaja turi na mukaririgite wa SK Show niwe Stanley nikenda ethirwa agitutariria mubango na kinya uria bethirite bakithuranira nikenda ogwe ogikinya guntu guku withirwa ukiona magegania na kinya amantu jama inge jegie urimi bwa Kinande ndene ya kaunti ya Meru aranira na botu gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria turi live kiri Facebook yore kionde turi na mukaririgite nikenda ethwe agitumenyithia mantu tariria nguku gwatogeni Stanley ni kuona kanya antuko ya narwa kweta na kwaranira na bautwe imbize bore na mibango mingi iria igwita na mbere ndene ya kieni kiu kia ASK nikenda kwethwa bukithuranira imbize kwina abo baba ingi bambete kinya kuimba tents ciao mbuga nikenda bethirwa bakibangania antuko ya Wednesday irokethwa gitu gwetera nkuruki nikenda anto tubeta kubikenia na kuthoma na kuona twambiririe na mbuga marito ja kujonde joja ire ugikethia mumero tukiendelea uwangi ibo bwega sana Maureen no ntubwa kanya gaka ka mbere ategeri bonde ba Weru TV kunte kuria bari nkamba iria rito riakwa bitawa Ngintu Mwithimbo mwene giti wa ASK Meru branch mbachokerie nkatho sana baba tutegerete na muno nkibera gitumi kia show kirera kirembi ko batwe tule adurana ba show dene Kenya yonte batwe tuchwaga adithia bainto na leranku adithia bainto buga wantike tuntumire mugambo jwa kuwa goods and services na ndito acho ngatabura bwagirite kabisa nani antu bau twabachwa twabeka amwe twabeka amwe tugeta bangi nabo bau twitashugwas bakeja kuthoma kiri antu baria goods na services kaigurawa na iba tureta bakeja kugura goods UK bara bathithagia na services cia bara baeja na acio eu muno ni gitumi kia kwithira twina monania jau kiria kinene inontu antu bau ibaba ingi muno twina bo so nugoitwa twina ngugi nene nundu tuna ikundi biri Maureen kiunda weta kia kuthithia interview na yakira kweja kugura interview kana kuona interview iyo niyo ethire ngugi yetu nene sana nundu twabachwa kunde kuranda bale twabaleta na bau bangi twabachwa kunde kuria bale bakeja kuona na kugitata na kugura na njira kweja tanaru andiki Weru TV na njira ya kubandikira baruga na njira kuringa thimu na njira mwanya cha Kinandi ira chiombo tuma outo weta shugwa omba kweja kuona interview bi kwendwa iba uto weta exhibitors unio called kana mandate yetu tureangirajo sort of Kenya or over Kenya alright tiye dankwereka Maureen abo bwega menya watwira gitumi kiria kinene ni gutigira ni bukuonania utungata bura bwagirite kiri baria bezite kuona ino ntune atharambu bezite kuona bau baretete utungata bu ethani ruterwa kithomo ni athomba kenda baretete ethani urithi ethi na arambe ciego theiba banks so na ndi bubwega ngore itwitaniti sawa sawa alright na
monania jaja ria ambiriria ntukwiri kumbuga na kinya ano wethire mbuga kinyo gitwereithia gitumi kiria Mumiru abatere kwithirwa ari na kyo mathuganio ne jawe agita ndene ya showground iji mbega sana Maureen mutogeri Waweru TV monania jaja yetu kana show yetu ikambirio kiumia ki tariki 17 mwanka 20 yani kuga Jumatano mwanka Jumamosi auke na ndi mwanka Jumamosi ilio monania yetu jakambiria na ki kwambiria kwajo wambitikirie tu nongwete nyatha mbere akiria berigite kuma kibatwi miriga yetu kuma Jumatano ikarugurwa kuma thaa 12 cia rukiri mwanka thaa 12 ciai ciogoro ntuku cionthe ya na rino gukarium now nuntu ingwetere mantu ja batugita tungata exhibitors baba ya kuona into biao kana kweni into biao itubachwete baba ingi sana wambitikirie mbere mutegeri mwanka narua nkiuma na ofisini cietu itokare tukinyia bautugite exhibitors 75 wow na tiju muthie Maureen nuntu kwibangi bakeja ruju na kwibo bakeja ukentu kwitu kamberia show barete into biao na twabetikirie twabakanya kugitatia kuonania into biao nandi mutegeri Waweru TV urokeja na show yetu uni yango mwira atia na akari urejire akana ene ngito wita tekawi akana kwegwa akana bo wita kuga naria uwo mtwa wonuko bwo mutegina akathoma untu bumwe kana bungi nuntu ngerekano ntiwitikia urokombe thea kurokomba kuthiurunka njete stand now ojulie bau bekiti into biao ntegwetia kurokomba kuthiurunka stand icho nde 75 na ini onkuga urokeja atia na urakari nuntu tugo wite nya stand 40 ntocia ma 40 mutegeri tumba kuma utithomete ontu bumwe kana bungi ko karitano anga kwanda matunguru ikwatie no menya kire bautu kugira twina bo mithemba mwanya kwina baithomo kwina bai tanani me twina na tuge baba KDF rimwe twigagwa urawe miterengo gentiye na KDF lakini ndio weta ibetha abaine into bia mathaga yao yandwa yange roketi yange imbom bakethe ababiekite kumbuga inyoro tona roketi akona ntu bwatha obwenyote amona na metinga na meji udhibio tole ya kuona bantu ja mengi sana so ankwenda kubera na uma bakana bakaruki ithomo ibi bingi sana mantu yorimi mantu ni nyantu bambanki bari gwekwa mudithu ajweka wa na mantu yangi ja maingi ko itubanganite buru no toka na atenganeri na ndino ntu chama no kwethira ukitutariria exhibitors mwanya bara barindene ya showground ije mwankatha ingo ndio mwankera thaizi na kinya exhibitions mwanya ira ntu bakethwa bagitonya mbuga no withira ugitweresera marei za gutonya kiri showground ije mbuga ona ndi ambezite na mwana okwa kana kwina chukuru kwina ikundi mwanya na kinya nkoroki exhibitors baba kiraba kuonania kiraba kwithwa bakiria kende nyambugo rio bangite kwiza gwika space yawe au amenye okay ibwaka sana Maureen nkaria mantu jairi mutegeri Waweru TV baba kuya kuona bireti ibo tutashugwaze kwina mithemba iri kimaguri muntu munene urokeja ari wenka ni shilingi 300 mtu munene mwana yari wenka shilingi 250 nyate chaingia ari tingi kuingia itingi bolini ndakwa wayo wenka
we muntu uri ni 300 uri mwana 250 kiwe kundi kimwe no aroga chigwa iko tuwe tingi we ochigwa na 3 days so igwa na kikundi kiu kambere mbite kikundi kabiri ki marei kikundi kabiri ki marei muteke Weru TV ikinge tugwita kikundi kia mwanya special party aja ni aria antu banene bakeja bari amwe meakwene ikundi ikundi kia antu banene kuma 10 gwita mbere kieja gitire ya 300 kikare ya 250 hiyo special party 250 yes ara nguga mwana 250 yite ari wenka beja bariana na ugutithie na muntu baraba ingine ana baskuru ibaka ibeja mbuga baretini aciari ni mwana akariwa ciringi 200 yake ote kuona gutithuki ande ko gaitarira we nugwa twina ikundi bie are mtu akwendere bie bie marei bas nkuthiria una ndi Maureen bai baraba yite kuona show kwina baraba letete beja kuonerwa umbo ya kanya kao na ndi baro gwita exhibitors na kuokara haujo exhibitors wambitikiria mbugeni ni imwanya mwanya kwina banene na banini mbuge kwina muntu kiumbe ene intobia wa kwenda kuja kuonania neja akaewa kanya kulingana na intobia we biragitete atia birejete kuonania kana kwendia nundu mantu yeri kwibabeja kuonania na batwa kwa kanya gaku tutithine na gugwe ene intobia ku bionde kabisa ciandiko witwa Maureen kinya ntongania au katendi katwa kwa ugabiro kwendia nchiendie nyowe ndo bekira rwimbo bekire inyere na TV kakuro kenda so kunu kwa twambaire na muntu kiumbe tugeta kiri institutions company ko twanya imwanya mwanya kana ko kwika na mutegerio baite sorry Weru TV omba kuga ni itwambire na nyamude itwita tent kaka nini geta wate ikatent tukanini kaitwa gazibo wewe uko gwitwa ko kanini tomo tugeta twetuge kwina tent antu 50 kwina antu 100 na kwina nyakingi kirejere kiritwa krakirene kariuke ne ngai ndumwe ndo kwa antu mwanya piu so nande maguri yetu no jakethira kau kanini ndambiria ko kau gazibo we kau nande maguri yako imwanya tenti yantu 50 imwanya negana na gwitana mbere kuna ndi ni tuthithagia diroke ya weja wakanya kulingana na biro kugitatea biria ukuonania kana biria wiyite kwendia ngereka ne tugetwe na company ye kwendia ngari venda ko elita bale menya space yao ni nene muno ntube na maroli na magari ngeya manene utumbo kombe mbuga bau ba magari no attend yeah ngwetikia mutegeri gwe maguri ureresera maguri jarejania kuringana na space ire ukethro kijukia bubwega sana onteri au muno yes na nandire nuntu kwithro kengwetera mantu jegi maguri uni Maureen kweza nkureta 300 kwa kwina mwana urareta 250 jau jonde mbetira chonde ikuthuranwa yes Maureen buitaga mbecha iria butumaira gutungatira mabatwaru jonde ja ASK showground zaumaga kire mbecha izi antu beja kuona bashungwazi na exhibitors no ndiba tuli agatwanya tulia bau bonthe icho buthuranagia bukeka kamuthithu bukoga next year niji tugatumira kana ibwethera bwina partners bangi donors bangi baraba ethera bakibutethia tugeta county ya ibu wera sana bila tuona kiri babete kona bo baletete tibio nkabiki bitu tutethagia batwi twina baba inge baraba twitana iria bongugi batweja moteri mwanya igitali tu kudhuranira show nkare karira bwega twitaite kidogo nkonekana oni tumete na wera tumete tukarawa so
nande mbeje ile chia para vejite gutuone na ba vejite kureta bia bikonwa tichionka kitumaira twina bangi twitana iria na bongugi batweja utedio mwanya ngirekano twina thirikari yetu ya county government twitana iria bongugi ibatweja utedio na njire nyingi njire imwe kana yingi kwina yetu gwita services nuntu bwakagita chairman no withro kibagweta tuno kibachokeria nka sawa so nande twina thirikari yetu Meru County nkubere ibu bwega muno no kunde kura bari muno atongeria ba county government governor na team wewe twina Meru Dairy ne batutethagia muno na njira mwanya nyomo ibo baturetaira kinyabo bajuke nkatho chietu twi branch yetu Meru twina kinyaba abwe Weru TV ibo twitaira ngugi inene sana wega nontu nare yankumira kuma ringi bo atwikire tumantu twetu ku biracha iturabonere Weru ituronere ki Weru ituona bwina shu ndewange tikumwanka ju nandi niye bwatuma tukamenyekana twiku nora tukugita atia ko ambirie inkatho chietu kabisa twina universities Kemu tukarana bobo bwega sana Meru University nyabo batutethagia sana twina IT biashara betu na Mutindwa Silver Spread bambirie nkatho chietu kabisa mafuko ntibatiga nyuma yantu betu bainya twina baba ingi baraba tutethetie twina nyakanisa ingi nara twathithiritie ingi twithera twina kiumia kia Maromba Harvest Festival ingi tawagito Interdenominational Church baba ingi muno bara bombete igo tutethia twina prisons bambirie nkatho chietu sana prisons ibo batugwathagia kutheria na aria tukarabo akwie mweri umwe na ntikurinye gucokeria Meru Youth Service kinyabo iturari na anabau nchokeria CEO wao kabisa nkatho kinyabo baratugwatitie kutheria nao na mantu yangi ja mengi na njire imwe kana ingi so nandi baba mwe barandomba kugweta kwina baba ingi sana baratuona utedio kuma kibo yes Molin na ni mathina jari kubukurukiraga kiri kuthuranira shoize mwankeka bwankuruki na mbuga uria urindiromba Amiru kiri gutigira shoize ne gutwika ya kiguni kiribo kana a success menya kwibo bomba kweza nao bakareta ndwa chiothiri ibu wega Morine ya kutimana ajo takathe aje ya maingi indi kawaida ni mgoto atimana na mantu katuge batu withaniria abo batu wita exhibitors limwibeja abachereri to kaligani bandu kwira kwi baba keja rojo na kwi baba keja Jumatano rukire oru kwambirinya kwambiri ibagitete tigiti kana bakeja bagite tigiti dau bichito twina mpwe so nande itubaeja utunga twa babiri kwewa ine no kwera wataka bumba kwire atabwadu anirimbe mbere dime bebo bongwali mweba itudi ya janjing biranto baletete tukalingana tuge X ki exhibitor X twenka na bangi batonyete ibalete ntobika ya banks timbanki mwe indi class to abanjanja class kimuno ntubaletwa banks is isakos na manto yangi talimu eno kumenya limwe para beja abachereri ke gutara class kira bomba kujanjirwa bagatara class kira kitibwite kwithia ki gikyo again challenges meno kumenya antu rimwe kinyaba turetete beja kuona na njire imwe kana yengi bomba kuona mtu tu akathithia mantu yatekithite atia ya tebugi tu liabo kuruka nao tukatwina challenge nyo control crowd yewe itonye nyo tonya no kumenya mtu wengwa
kwina musukumo jwa kwendo tonyanga wone imbie mbere so angu baromba rera bwakinya tu ukomeria mustari ne mbara we mungwana unenkere tigiti ekugite atia utonye o challenge zimwira tuona na ingicha kwaida tuwe kutagia mtu mwe kana baire nau buga wita nau akuthangikia barabaretete into wa kwenda kuyukia we nukwerewa ili turatwena kwina wamba na ngakoromba tu nyenda kenyo wambitikie mwete mwantu jo ukaria ukaria twina bwa kungana ukaria wambirite na munene wetu ukaria ni county commissioner itwari kwawe na atwira buru ukaria ibungani na teau kuma county commissioner twina ma kuma our sub county police commander tweja mwanka munene wetu wa police station ingire au kambakia itwarite abona itukaria abona aruga apart from police itwitha twina company icho karia security firms nyicho itwitha twina cio na tuninye kundi kingi tukia antu ba bebe ibatu gwata iyo karia so ukaria bwitha abo bugi sana na wetu bwa shondene nenya ome ne external buke inyabo ome bukeja kureja ndenda kumaanisha mwarimu eza na ana bawe aritwa baria na make sure be kikundi-ine kimwe kenda ukaria bura bunganira bonthe nuntu kwiro igagwa mwana akura or something of that sort kuinya ketha kwena ukaria bura antu beze baikarie nyabo bongo muno kiri baguo gweta ukaria bura tukugera bothuku tubukaritie na ndi uyu ina ana ba na no buri kumenyera ukaria bura akonetha ukaina ana 20 buga baire bategitite ate batio na nau twina ambulances twina Red Cross na itwitha twenite namba nau mitini yetu in case mwana akeja kura inga nambe uwe mwana okoku akura ethiba ba Red Cross na bangi baba twina ubokaria bashurikira mwana na last day muri no mbitike mbuge naria wetu iturigairia muno ndawa cia mbogita ko tutira tuna ituru yacio nyana utukola twandikite na ni drug free zone yunda weta no tuwachi ali kenda bamenyana bao batireti kuntu kwena mantu jau alright migambo ekwe muthia tukirikiria nande migambo ekwe muthia mutegeri wa Weru TV igukuwata ogeni sana dukekanya kankwire no gwati ogeni kwambiria oke tariki 17 mwanka tariki 20 na tutete na murini eja Jumatano eja Alhamisi juma ndakwera gwati ogeni gwakirwa so nonkwenda kubera tubwatite ogeni buna twinyetie na mbuge tukutane Meru show 2026 mwathani athani memutegeri wa Weru TV sana kwena kiuria mbithera ndi nakio kiongo ya all the time oria utonya showground ukethiria kethira impempe ni ikuri kethira i matuma ija kuri za thongomete muno kethira iskumate choyu yani different types of bandari bara nandi no boto weta exhibitors i company chiorimi chija kwibaba ya December na kwibaba kya January kulingana bya bete kwanda ere impembe bawe impembe cha mieri 6 kucha mieri 3 nandi company chija twa again nya space ta to ba ya otheri company there nda kule methe ne ka 8 kethe quarter twina miunde kungana na ni nubeithura ne roba kana into bya kulingana na raba kumenya egitara shu bi kinya bikethe abiko gitathia ere impembe cha mieri 6 utumba kwanda mweri wena na ndo yibeite mweri wa 6 so na ndimbo tujita demo plot na ilio aya nibwega sana Mr Chairman ontubwa kuona kanya ugutwira maguri na ingwetikia antu baba inge ni baibangite nikenda beja kiri SK Showground batu turi kwira ithiro gikinya nikenda withiro kithoma ukigweria na ukiona magegania za nthiguru na kumania na mantu za jonthe twethera turi na mubango jwetagwa katiba kajenzi yani mubango jirwa jwa ma youth mubango jwa mayoyo bakethera barendene ya showground wakuona kuletea show uko moto kukethera na kuri na atangazaji ba Weru TV ita withiro kibona no ntwe ni SK Showground
utirigeretwe kubona na ku ariti bange bangugi ba Weru TV ende katiba ka Gen Z na barabareta mubango jojo bakethro bakejwetithia na mbere andene ya kieni giki kwambiria ntuko ya Wednesday all through to Sunday mwankasho eze ethirwe ikikuchereria ayuthi baba ingi mbizene ana baba ingi bageta kuona TV atangazaji baba bakatiba ka Gen Z naza kere Weru TV tukakwira enda usome mono muremi ketha no kwenda gwikenia na mantu jau jangi jonthe ritwa ni Maureen Kinya. Eje ni Weru TV.